la matie nuga sia ye pekesia na we gomendi nuga ye hota bibiga kebe na dia tikala ti go to pe tu bulo ti komi ti tabewe ta yo ko lo anu ji yo to bi mi a ko we tonya ya ta ye na me egba bi ma ta di global hindaga tu go to la lo ko ma sina klomi ta wa nu bi lo ma klo beva ta yo ko lo anu ji do ke Julius Mada bio egwila na eyepe ko lo go lo e hideji tama na we pa agba mi tama ta ojia minisi ji kama pa agba bi ma gola hunde si ake mehem mangbe tava ta egwila na tela to ko lo go yo komi ji tama na we tu we ta jilo tu gwila na ti yepe ji agama na we kaila DCBC ahun na we tu gwita ti eyepe lo ti kama keta go he ma vuma na we agu wo heba for ayatia na ta lana ya via 12 ta minister na we agriculture musapaka gwilo na eyepe ko lo godo ke maga ta we dey se pe na we ugo atafuta ko we otupe ko we lugu no ma ti gloma indisi atiava ta si alo jile bangloma to gwa na ti nuga to bo akoti gobu ko lo go hide na sama na we ti we na we ko dugbe si atugu ye lati gbe tama na we June 29 kebe na November 26 free na tako etawie ta ke no puma chawata na we tatugwa na tatugwa koti ta gobu tide lo ke ti be ganuga nyamusema ta na vita tujungo ta na we du ya blati edu etaba tugilo na tatugwa etaba ta no puma chawejita tugwa na koti gombuta na we makebe egwila na ta eyepe kolo wonu felema na we tia ti gbevita ti kwi makro be baketia ti nda nyamuta rielo ta oye inde jugolo anwina tugula na ti yepe kolo go gbeye ti buluma kowe ti tu vivi club ba kolo go inde jisema na we tanu ga tupu agoya o mi abeti ma yima na kowe ti yepe kolo go do etafa ta yo kolo amiji kenu we tejita nuga lenga na we Major Patrick Abu Sisele kabe Major kaba kabe na Major Fode Sumaina Kamara Major Ibrahim Abu Bakar Bangura ka Lieutenant Zainab Ama tuguya na kabe na Corporal Muhammad Kruma tuguya na ta tide kolobo ye ndejima na we June ye jinu bongo ma nani tama eto July ye jinu bongo mahu tari tama 2023 today data ta yo kolo amuji no na we tama gatama na we ta tawa bambi tama kebe na Liga Aid Board tuguya na ti yepe no felega ba na we numina titi yagwe ye no felege kenu ye wetege tuguya na Ibrahim Bagura ke nuga ye peketa tuguya na numu ye peketa tuguya na ti yepe teba kolo golo ye ndejitama so keni magebe ogwilo na ata ede ke yeji ejita buto abeti fa we ma lema hati Monday yeji nu gbongo ma hu ye tama October fuigita hu to si alo jili magloma ministry na we dege ka pakusa ti de se ati aba chosha we fia ta Ministry of Planning Economic Development to go na ta ti ye pia kologo tugwa na tiga blonga kolongo jiana nawe no sawa gbongo mahu puta jiana we government digbe be het mahu ta ka tupu ana ko we ta ti inde si ati atugu vuta ti dalo ko ma we panda ko we tugu vuti yebe si a inde si ati ga talila ta no na minister agi social welfare Mero Skiniki egwilo na ta eyepe kologo ye inde ji si ati ama si amango vuta ti inde si amfo ta tugwilo na ti jepe gbotolo kologo di gloma inde si a kologo inde na sem na we tala lukuma minister na we plan ke economic development kenya bale tabe gwilo na ta yepe kologo NGO si a na we government digbe bi het mawo ti yingi si ama si a imala ta obo vuta ta te tupo ago ya ko we tuguta tila lukuma bi papa na bonde si na me ha vita kepe na ali nyawa na ndo be da itabe na mo na se na magbe na je pejumbe na ye pelo salon lo mi ke mo gwa na mo gbe nga mo ba te ye pekese ma do ye pekese an kologo
me ba mi tama ta oke hala wati lo na we mu amulu e jita gwa egbe ngama ta ya ma bo nu gale nga na we ti gwa titi ya gwa atu gwa ko ti gwa bo na we du ko du bagale na we July ye jinu bongo ma ntali ke November ye jinu bongo ma we ti tama inde na seti ya na we ti maga tali ta ministry of social welfare ta ministry na we ti na ko we to talk and this seti ya tu gwa tila lokuma tu gwa na ta tu ko ta jewe na tu ko ama na we jia na we gomedi gbe bi het ma ti jika fo anu sawa bongo ma na me have ye go misiale yango bo have o ga ma nya bi me amitina kama ha me bo wiki na hu tene bwe ma ki amalo we kenya go be ma Ik bas temu ka kurimon. Afmanino akira ye kamuri ka no Sierra Leone Broadcasting Corporation television yimine isa mamun mutuna concert no kanjuma. Amo fange taroka ne ka bako imre tofat me tam tresas kakinaki. Afmanino tikana si okbe wa kera. Pimo antofasui apoka sete totlo mani no mari pentasari ya mut pape atoko apai ari angikai arargi da rube o ai ari ngi piso poka so bikai klinikini ma akara ka fofi ka pas DC antofasu ma pai field salon aran government klene anko nga ka fisos mai ma afume ngam yaran government ngi pi nga ngai taka buts babutse pi moi apok nakite agrikam la nei matilai service level agreement si indicate bam tara government pi moi atira tabom takira tati ka ke kama sui akira obewati anto fasu pi moi apok ka saita to tlo mangi do man mari pentasi ara nya but papia to ko matalo putu world food day are ange ediadaru ma pentasi ngi o ai ma ka fofa pa sa dis ne anto fasui ma be kay krim kini aba fakpati i afano pantama ka ba fe i afmangi ka abana ka ankom na minti ngambe apoto ngana i kai ka pit ka do kai lawo kan ka ko pentasa reni president mada Julos mada bioni kokorikori anyeto ngama pani meni o tagbi terrain government mo grande anko ngaka ba fe tsakponko wa yi matem lomi yi kakara ete beni di doko di kuri ngai salatai mayo e ka fofo ki su pa sit di santo fasu ka ngba pa poto pa fil saloni matem mo po ngani kata mo ni di dolari afu mga do ka laun ka pa ai no bene tsekenen ka pa ngi ka pets ka do ka laun ka soto ko wale ka nan ci ka wale ka poto yi molomai lanai ka bayale ka obuto butowi minister ngene ko ngaka bof musa bakanye di roko di president mada bioni salatai motuma tebenge taka fof ko paye ka masangi se 10 antofasu di autorito ni awul ka bolir ko mi angi aran government apoyoy nga yamba fongi tikono papa ma okdi di roko so rubai afum angi taka su ekalai at kekso saini ketanane eto sirangan eka akot marshal pimoi a fama ngarangi tetepteringi ya aku ala ya kurbai ngani apo kasisenga tro kepai ang pasek papi kai yanto me kaba komrek bamri tam trengale kakina ki awai angof na tarokanen kaba ko me bamri tam tru kin kadilis na afma to fata sasi ngani na apo pakpai akpantin ngai tikima mo kromoy tikati tiksulpi afosa nga soy ankal ben tikapai akasayi afadingan anir katofit ko pantomeni afma to fata sason yeni kitok ngani bari antmaro lidikdikai otum kasibana matila mak ngeba ngani akpantin ngai pantir yarang nini
tike pensione tike berflane beka prenangi nganyi ang tapi tike yoi mapan mak berflane kama mti ngani o nganyi kaka sokasi ngabi kam sasa ngi tike pai an tun kunum yi an fadi na antofam wa o ni toto ko ya motok bantire yoi beka marangi nganyi ak bantire ngai tike pai ngi ayo mapan mak berflane o nganyi ang kale so bengit ko mapan ma kak berflane ki kama mti ngani ang kal so fofi yi an fadi ngang na urea kedarang to pi bengi afum to fota sa sangi ben nambe an pensias ka bantirek ka pai tayo itoto ko kafum tam truki ne ko tonka timbato Major Patrika Abu o Benda Sising Major Juana Kabang Major Fode Sumana Kamara yi Major Ibrahim Abu Bakar Bankura Lieutenant Zainab Amara Suvu yi Corporal Mohamed Kurumangang ngai ak pentir ngai cekapai ang kasa ka ofen ka ba ko mri male antoni ko to ni mri ba mri tam trengale cekyo mtai mokr moi cekati afosa kai dindis wa oni o wetma kisis af mangiengi kono nge ko pakpa o ya kwantira o toto ko yo bi kan aranga nge ba marit ka tsakangai ek kwantira ye ngati sumi an koti pimo amba afo sangati ko nga afmangi ala to puti ma pantama da ku ba yi kai ma kwantira nge kere o it ma tanko na menti pa mak bu benye ko pa pe benye o ti sumi afmangi nge atia yoyi abe tike chenga goyen wa afma lom angengang a kasiso nga sa pu bantiri angi bi kamaringi ay ka tim e pa mingang ngangi salata tike kasai tiko kati afosa kai ango fungai tarokane kadindis tonga tim by Major by Sisen Staff Sergeant Joseph Content Sergeant Almami Content Corporal Alpha Uri Content well afam anim fofta anyak bantiro yi anyi tank of ramento ngambe apai kamata kangai aloko resi ayimi oboli kan ka akbeli yo ima panta mi kama funi kama